Kejadian jam berapa tadi, Dik? Jam 6:30 gitu. 6:30. Kronologi kejadiannya? Ya tiba-tiba aja dia, Pak. Karena sih kumpul di sini. Tiba-tiba kelapa itu jatuh. Langsung jatuh ya? Iya. Saat adik tadi saat apa? Saat kumpul-kumpul di sini, Pak, nonton TV di ruang tamu. Kumpul di ruang tamu semua tadi. Jam berapa tadi? 6:30. 6:30. Korban nggak ada? Korban nggak ada. Alhamdulillah. Kerugian taksiran? Kerugian taksiran. Jutaan. Jutaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.